Kacing bumio acing tep AA la palat Arsnem yagi result khot tungkam lembaga District Selection Committee Riboy District kala penlong ya New Trap Youth Council HYC Riboy District haka arpo artrek nai luar acar fly ban lewat cing tep ya kani kapang nau Deputy Commissioner ke district habakran sigilat patai kubor ding kacing wani kendu ubak syempang masyering secretary ulai thu baka cubab cung disi galong baka cing slam ban penbenai result kadai na kadaw kacing penmi ya ke polisi batamai ka konsel kala karpat UDC bala kumno ka take result kadai ban mi ne penbenano hapo chung news nem arcara fly mental ajan Arsnem kenci balap dia ke exam dari ka result karadu menta tempala kan ini tina kaliang ju ulai tu ini bahkan daw hi kadai na gejing mi jong ka polisi batumai di ngila kerpat itu ban ngila bu ro gejing keli kalau tuan jung ba la gumno udah bentuk no apa jom tahu senam kenang ba para samla jom ketem rimhoi jungi ba apply ya post repair apa jom lembaga aneka DC kintip at kinyo ra ya result la galong gumno ru